Sisi Evangelisation Explosive katika mji wa Goma na mahali pote, tunamshukuru Mungu kuona ya kwamba ameweza kubali tuweze kuwa pamoja na ndugu Mumbere Muhairwa Nixon ndani ya mrepuko wa uinjilisti, na tayari aliweza kuwa mtoto ambaye alimpenda Mungu na alikuwa anafika kwenye formation. Tulipoona kwenye kiti chake tukakutana ya kwamba Mumbere Muhairwa Nixon alipata neema ya kufata formation hii ya Evangelisation Explosive kwa mwaka wa 2023. Alifundishwa na mwalimu Katongo Merite kwenye parokia ya CBK Katoi katika mji wa Goma. Siku zile kulikuwa mchungaji Dialo Msambani ambaye aliweza kusahihi na waliweza kusoma katika 10e promotion kwenye CBK Katoi. Kwa neema ya Mungu tuliweza kupata muda wa kuingia katika descente sur terrain pamoja na Mumbere Muhairwa Nixon, na zaidi sana alipokuwa akifata hii mafundisho ya formation ya Evangelisation Explosive, zaidi sana aliweza kutufundisha kufika kwa wakati, na alikuwa na zoezi ya kuuliza maswali wakati hakusikia ama wakati alienda pasha injili na walimuuliza maswali fulani, alafu alipokuwa akiona moja ya walimu alikuwa na wauliza akisema mahali hapa mtu anaweza kujibu namna gani, ama kitabu hiki kiliandikwa namna gani mtu anaweza jibu watu wa mioyo kama na hii. Ndugu Mumbere Muhairwa Nixon alikuwa miongoni mwa watoto ambao walikuwa wanapenda kupasha injili sana, wakiwa na juhudi kubwa, na zaidi sana waliweza kuwa ndani ya kikundi ambalo waliweza kuanza kuevangelize kuanzia quartier ya Katoi kufika Kinogo na kufika Kualanine kwenye bureau ya Evangelisation Explosive. Na zaidi sana wazazi walikuwa wanashangaa wakisema watoto siku ya likizo ama konje awarudi nyumbani, wao walikuwa wanaanza shindia kuenda kupasha injili. Alafu kitu gani tunaweza kukiiga kwa ndugu huyo Mumbere Muhairwa Nixon? Kitu cha kwanza ambacho nilipenda wewe ambao unafuata video hii uelewe ya kwamba ukipata neema ya kufanya kazi ya Mungu, ifanye kwa bidii, ifanye na juhudi, sababu maisha yetu hapa chini ya jua inategwa, na tena Mungu alituwekeaka mpaka ambayo hata ufanye nini hawezi kuivuka. Ina maana ya kwamba juhudi ambayo Mungu amekupatia uitumikishe vizuri. Na kweli kazi ya Mungu haiko tu kukamata mikrofoni na unenda pasha injili. Hapana, tukiangalia na Petro, zaidi sana Paulo ambaye alisemaka sisi ni barua inayosomwa na watu wote. Ina maana ya kwamba maisha yetu ni barua kwa watu wengi. Natafuta kuambia mtu ambaye iko nafuata video hii, kijana huyo Nixon Muhairwa Mumbere alikuwa hayafikia hata kenza, lakini mwa miaka kidogo ambayo aliishi hapa duniani mu 2023 amefanya formation, aliweza kuwahubiri watu zaidi ya 500 ambao walikuwa anaenda kuwapasha. Kitu kingine, ukiamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, elewa ya kwamba utaishi salama. Kitu kingine, utaishi
pasipo manunguniko. Ndio maana ukiangalia hata watu ambao waliweza kufika kwenye mafariji, tunawashukuru sababu tuliweza kuona biro ya evangelisation explosive ambayo iliweza kushiriki. Tuliwaona Wakristo wa CBK Katoi, CBK Virunga na makanisa zingine. Tuliweza kuona wa messager ambao waliweza kuja kushiriki siku kuu hiyo. Tuliweza kuwaona pia wachungaji, na tuliweza kupata somo ambalo lilituleta kuelewa ya kwamba kumbe wakati umepata muda wa kuchapa kazi ya Mungu, usiseme labda ndatumika kesho, sababu kesho haiko yako. Na nilipokuwa nikiangalia siku moja, Nixon alikuwa akiniambia na mimi nitakuwaka mwalimu wa evangelisation explosive. Nataka kumwambia mtu ya kwamba Bwana anatupatiaka siku kulingana na neema yake. Na ndio maana ukiangalia Biblia, maandiko matakatifu inasema ya kwamba kama tunaishi kwa Bwana, na kama tunakufa kwa Bwana, lakini jina la Bwana libarikiwe. Maisha ya mwanadamu ni kama maua ambao unaweza kuyaona asubuhi, unaangalia mchana inameremeta, lakini jioni unakuta na tayari imekauka na haina tena thamani yake. Ni kama mtu ambaye anaweza jielekeza likizoni ama anaenda mumission fulani. Ni sawa jinsi natoka hapa Goma najielekeza Rwanda, ama natoka hapa Goma najielekeza Bukavu, ama najielekeza katika nchi lingine. Na wakati ninapokuwa kule nimewekwa mpaka, nimewekwa siku ambazo nahitaji kubakia mahali kule. Nikifanya mambo mazuri nikiwa Bukavu ama mahali kule ambapo nilitumwa, elewa ya kwamba watu wa kule watafurahi zaidi sana wanapoishi pamoja na mimi. Lakini wakati sasa mimi narudia kule, watabaki katika huzuni. Huku kwenye tumeweza huku ambapo nimerudi, ambapo ni kwetu nyumbani, wataweza kuwa katika furaha. Sababu gani? Nimekuwa miongoni mwa wale ambao wamefanya nini? Wameweka imani, wale ambao wametimiza mapashwa yao. Na nikaambia mtu ya kwamba kama leo umepata neema ya kuishi, usicheze na wakati. Fanya yako yote baada ya kumpatia Yesu maisha uweze kutenda mema. Acha nikuambie kwamba Mungu hakukutiaka mjamaa yako kubure. Hapana, alikutiaka ndani ukiwa na malengo makubwa. Ndio maana tunaweza kujifunza kwa kifo hiki kia ndugu yetu Nixon Mumbere Muhairwa. Tuweze kuambia wazazi wote, tuwafunze watoto na tuwalete kwenye mafundisho, wajue neno la Mungu tayari na wangali wadogo, sababu siku watakuwa wakubwa hawatalisahawaka, na ili naweza kuwa ya maana. Kitu chengine, information ya evangelisation explosive inawatengeneza tena watu wajue thamani ya maisha yao. Alafu wapendwa katika Bwana, tufarijike na Bwana. Ashukuriwe huyu Mungu aliyetutoa katika shida. Ashukuriwe huyu Baba, hata leo tuko hivi. Tulikuwa na ndugu zetu, leo hawapo, lakini leo hawapo tena. Lakini sisi ni nani mpaka leo tuko hivi? Pokea sifa Mungu, pokea sifa yawe kwa hayo uliyotutendea. Baba, tunashukuru. Haya yote si kwa akili zetu, Ni Mungu aliyetutoa katika mateso, ni Mungu na kutupandisha hapa. ni Mungu tu. Hata leo Mpaka leo tuko hivi. sio masikini tena, Ni Mungu jina kwetu limeshafutwa. ni Mungu Aliyetufanya kuwa hivi, ni Mungu ashukuriwe Mungu.